Evo drugovi, putujem 3000 km, imam turu jednu specijalnu koja mi je ova moja grupa dala da prevezem tamo do jednog jako specijalnog mjesta i tu će biti puno para. Poželite mi sreću, drugovi i drugarice. Evo nailazim na vojni punkt. Provjeravaju ove kamione da vide da li nose drogu ili ne. Evo vamo civile pregledaju. Buenas tardes. De Hermosillo. ¿Se dirige? ¿Va para otro lado? Sí. Pásale que no ven. Evo vojnika, slikaju se vojnici, brale. Slikaju se vojnici, brale. Evo slika, brale. Vojnici, brale. Koja je sada ovo rupača? To je Santa Ana. Ovo je Santa Ana. Nije loše, nije loše. Evo, frajer prodaje korvetu, drugovi. Ko je zainteresiran? Stopira, frajer. Frajer stopira, ja. Sranje su ovdje napravili da opa. Jevot, stini. Svašta. Ali pogled pravi. Pravi pogled, brani. Brani. Nigdje veću koncentraciju ovih sahuaro kaktusa nisam vidio nego na ovom mjestu. Vidiš ti? Baš čudno. Nekako gusto su raspoređeni. Vidiš
piš pauza. Imuris ljudi, imuris. Neka rupa. Rupača, imuris. Njom. I šta ovaj prodaje, neke keksove. Prodaje ga, brane. Neke jabučice, brane. Prodaje ga, jabučice, brane. Ide ova se naštela da prelazi ulicu, gdje. Prelazi ulici, brane. Imuris, rupača. Tu je otrov kapitalistički Coca-Cola. Sad ide ova petlja, tu je neka rijeka. Baš onaj divno. Divan ovaj pogled. Bienvenidos a Imuris, brale, Imuris, brale. Vamo je skretnica za Agua Prieta, brale. Imuris, brale. Evo drugarice idu u školu, brale. I tu su drugarice idu u školu, brale. Restoran El Chorre. Bienvenido, kaže, dobrodošli. Tu su nešto usrali ovdje sa ovom skretnicom. Vidiš ti to. Pokenjali se, brala. Opet divan pregled. Sad opet vamo treba, ajde. Šta je ovo, je ovo? Udari ova budala, svidio. Ojebeo majku pičku. Moraš se dobro paziti. Ovaj šupak s taksijom, da ga nisam vidio, spucao bi, ali to je tako u Meksiku, to nekako nagari auto, to priđe ti ko da si na trkama. Pa jebote, treba malo biti poštovanje u saobraćaju prema drugim. Ništa, to je bahatost neka. Genetski kod njih je neka bahatost. I ne valja im to. I odmah se to odrazuje na zemlji. Ovako veliku, bogatu zemlju imaju nekako bahatost. Ta bahatost i jebe. Ko i nas, što smo i mi bahati. Mi Jugosloveni. Paz pravca jara. Pravac, brale. Evo ulazimo u Nogales. U stvari ima još 3 km, ej. Još 3 km do Nogalesa, pa ne mogu da vjerujem. Evo me Nogalesu, brale. Piše precaución. Principia zona urbana. Naselje. Pažnja naselje u blizini. Nogales, Sonora, brale. Rugla. Haj, vidiš ti ko favele, one. Vidiš ti to. Jebate. Rugla. Bienvenido a Nogales. Nogales, Sonora, drugovi. Opet ovi taksiste, vidiš ti kako to bahato voze, ovi papci, vidiš ti to kako. Budale. Nogales, Sonora, brale. Evo, čekaju bus ovi iz škole, vidiš. Vidiš ti tog rugla, jebote. Svidio.
Tako je, brale. Nogala Sonora. Ovaj Nogales je pun naroda. Pretrpan. Gužva uvijek. Isti kuća gore pobacane ko favela. No importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada. Instituto Nacional Electoral, INE. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Lleva la manzana Red Evo, Delicious drugovi a solo drugarice čekaju iz škole, 19.50 brale. y el tomate saladet o guardia Drugovi drugarice están a čekaju da solo idu u školu, 180 el brate. kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Brale. Super y Mega Evo, Soriana. drugovi prelaze Hasta ulicu, mayo 20. brale. Aplican restricciones. Un bebé, Mariana, Opet un drugovi bebé. prelaze ulicu, ¿Y entonces brale. por qué me hice esa cara? Diši Tengo to, miedo de que brale. la señora me corra. Y las citas con Prelazi el ulicu, doctor, las brale. medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues Evo drugovi, prelazim granicu. Naš čovjek je postavljen tu da provjerava, u stvari neće me provjeriti, a imam turu u gepeku, samo sa vozačkom dozvolom se prelazi, brane. What do you have to swear? Nothing? No drugs, medications, alcohol? No, sir. Everything in the vehicle belongs to you? Yes, sir. There you go, thanks a lot. Thanks, sir. E tako se to radi kad radiš za moćne ljude. Prelaziš bez ikakvih problema, niti te provjeravaju ni ništa. Tura je prošla, drugovi. Znam da ste mi poželjeli sreću. Tura je prošla, sada ide sve bez problema. Pa zida. Šucvo. Ovo je sada Nogales, Arizona. Vidi se tu ograda i žica, što je granica. Znali su srati govoriti kako istočna Njemačka i njihova granica ne valja, kako to je zid srama, a oni kad postavljaju to je sve u redu, znaš. One planine gore se zovu Coronado nacionalna šuma. Evo Tucson. Eto, downtown Tucson. Centar grada, Tucson.
Eto vam downtown Tucson. World where there are going to be many distractions. You're not going to live in a world where you can determine everything according to your own view. If you want to do that, you have to learn how to deal with distractions. And what's a distraction? I'm just curious. What's a distraction? Like, what is it? Well, Chad, that's a distraction. Well, is an Instagram a distraction? You're supposed to be studying. Should you not be on Instagram? Probably are Instagram. You're probably on Snapchat. You're probably looking at YouTube for all kinds of things. You're probably not. Those are distractions. Could I not argue the same thing? Evo drugovi, 9 kusur je. Stigao sam u Phoenix ispred motela 8. Tu ću da spavam, da se ne gnjavim sada po noći. Phoenix, drugovi, Phoenix! Evo, ovi nisu mogli da izdrže kapitalistički teror i izgubili su um. Valja li šta ovo auto, drugovi? Valja li ovo auto, drugovi? Kamionđije sporo voze i blokiraju tako, vidiš. Idu jedan pored drugog 20 milja ispod ograničenja. Vidiš ti idiota. Vidiš ti budale. Ograničenje je 75, po pravilu ide se 80, a ovaj papak ide 65 ko folk pretiče. I evo već ide 5 milja, već jede gol na sere, jebe svoj mater. Kako je ovo vozilo, drugovi? Ovo je odmaralište, ovdje vršiš nuždu. Malo se odmoriš i uhvati se puta opet. $2, pola litre šećera.
rijeka Colorado. Rijeka Colorado, drugovi. Šta je ovo, evo? Šta je ovo? Jesam ja ovo zalutao, drugovi. Gdje sam ja ovo zalutao, drugovi? Siguran sam, dušo moja, odgovor ne bi znali. Gdje sam ja ovo, ljudi? Eto, drugovi, tura je stigla, zaradio sam malo para, sad ću to malo da rastegnem i da budem ovdje da napravim nekoliko videa iz ovog mjesta. Nadam se da će vam se svima svidjeti, a vi ne zaboravite da lajkujte video i zapratite me na Instagramu pod Vojnik SFRJ. Vidimo se do sljedećeg videa iz ovog mjesta, Beverly Hills, Komunjera, brale.